Jojalapa, Nepal Bhasha Learning, Toilet Conversation, Nepali to Nepal Bhasha. Please remember Apple Technologies for website designing, web application development, software development services. Number 1. मलाई शौचालय जान मन लाग्यो. जिता chabi wone मासे वला जिता chabi wone मासे वला. Number 2. शौचालय कता छ. chabi gana do. Number 3. शौचालयमा मान्छे छ. chabi manu-do. Number 4. मलाई पिसाब च्याप्यो. जिता जुला जिता जुला. मलाई दिशा च्याप्यो. जिता जुला जिता जुला. Number 6. दिशा खाने मान्छे. मनु naima-manu. Number 7. दिशा खाऊ. खिन. Number 8. दिशा गनाउने मान्छे. मनु. मनु. Number 9. हामी शौचालय जाउँ. chabi wone-nu. Number 10. शौचालयमा चुरोट खान जाउँ. chabi wone-nu. केटाहरू शौचालयमा चुरोट खाइरहेको छ. chabi churos tona chongu du. Number 12. शौचालयमा पानी छैन. chabi moru. Number 13. शौचालय गनाउँछ. chabi न wo. शुभ है.